znamo otkako nas je posjetio Sveti Nikola. Dok očekujemo biskupa, moramo vam reći da o njegovom životu znamo vrlo malo. Ne bi se složiti s tobom, Borna. Ja mislim da znamo puno. Slažem se s Matem. Evo, znamo da je bio biskup, da je svet i da se zove Nikola. Znamo i ono što je najvažnije, a to je da svake godine donosi puno slatkih darova. Šalim se, Antonella i ja smo istraživala u njegovom životu. Jeste smo informacije koje sigurno niste znali. Onda nam recite što ste otkrili, pa ćemo znati i mi. Nikola se rodio oko 280. godine u Maloj Aziji. Kad je to bilo? Mi znamo samo breve. Znam ja. To ti je bilo u 3. stoljeću. Nisi mi baš puno pomogao. Ne znam ni kad je bilo 3. stoljeće. Naučit ćeš to u 3. razredu, a do tad možeš zamisliti da je to bilo jako davno, prije našeg rođenja. Isto tako, jako davno prije našega rođenja je i umro. Bilo je to 350. godine. U 4. stoljeću. Tako je, Oskare. Umro je u 4. stoljeću. I to je današnji datum. Znate li kad je to bilo? Bilo je to 6. prosinca, taj dan u prosincu svakog jedesno. Naučio sam pjesmicu u toj noći. Želite li učuti? 6. noći u prosincu, kad djeci sandeć dođe. Netko tiho, čak nečujno, kraj kreveta njima prođe. I kod čizmice na prozoru, na stolu ili balkonu. Nešto sluša, stavlja nešto, pa nestane tiho nešto. Ujutro kad dan zadani, djeca svoje čizmi trče, a Nikola zadovoljno svoje bijele brke prče. Taj dan nazivamo Nikolinju, našu mater nešto o Nikolinu. Znam, poslušajte. Stefna zima, vi ste i stiglo da mi Nikolinje. Čizmice spremne sjaje oči, Nikola nam radost oči. On darove daje svima sreća plamču u srcima. Topla ljubav sad sve prije, više u hladu nikom nije. Ja znam da večer u oči Nikolinja uvijek bude tiha i mirna. U večer tihu kad zvijezda sjaji, miluje nebo i naš kraj. Dolazi nama milo i drag, prelazi bližno naš kući prag, djetetom dobrom donosi dar, da mu nagradi trud i mah. Napušta potom na zemlji kraj, vraća se opet u lijepi raj. Nikolu su za života ljudi cijenili radi njegove plemenitosti i velikodušnosti, prema svakome tko je bio u nevolji. Mnoge legende govore o tome. Najpoznatija je ona koja govori o pomoći kćerima jednoga siromaha, koji nije mogao dati mira za udaju. Ali nakon što je čuo, Nikola je odlučio svakoj od 3 kćeri darovati mirac. Ali ne javno, već tajno. Nikola je 3 noći za redom kroz prozor njihove kuće ubacivao po jednu vrećicu zlatnika. Njegovo dobročinstvo otkriveno 3. noć. Uhvaćen je na djelu. Iako su otkrili ko je darovao zlatnike, oni će zamoliti da to nikome ne kažu. Sveti dan Nikola poručuje da svoje darove podijelimo sva siromašnima. U odori sjajni haljina se, poznatom kapom i pozlačenim ptakom. Iz svemirskih daljina autobusom stigao Sveti Nikola u društvu sa Krampusom. Udjelio je maleni svoj sveti blagoslov i po pregršt sreće, a onda stavljao igračke i slatkiše i svoje vreće u dječje čizmice, i manje i veće. Prije odlaska prišapnula rukom svima, podijelite svoje darove sa siromašnima. Ja sam čuo tu legendu o 3 kćeri.
ali u priču koju sam ja čuo kraj drugčiji. Ide ovako. Nikola je vidio da ga otac djevojka čeka, pa se domislio. Popeo se na krov i zlatnik je ubacio kroz dimnjak. Kako su se na otvorenom ognjištu susile čarape, zlatnici su pali u njih. I od tada dolazi stavljanje darova u čarape ili čizmice. Meni je svejedno, hoće li se on spustiti kroz dimnjak ili će se ušetati kroz vrata. Ili će se provići kroz prozor. Samo neka dođe. Dragi sveti Nikola, stat će s bijelom bradom. Dođi do mog prozora, noća je stihla gradom. Naći ćeš tu čimnice, svetli se ko žar. Čekaju te cijelu noć, stavi u njih dar. Cipelice kraj njih, sekice je dala za sve tvoje darove, unaprijed ti hvala. A zločasti tampus neka bude vani, neka cvete čamancima isto koji lani. Ja ću ostaviti otvoren prozor od svoje sobe, da lakše pronađe moje čizmice. Kad prozora blista, čizmica čista, starca svetog čeka, stiže iz daleka. Kad u sate rane, plavo jutro svane, prva bit će stvar potražiti dar. Kosunašca mala zasjeće zjene, starče sveti hvala, misliš na mene. Kad ulicom prođeš, zavidiš u prozor moj, u čizmicu nalaštenu, tiho staviš poklon svoj. Ne mogu te više čekati, jer mi oči sklapaju san. Za dar hvala i još nešto. Čestitam ti imendan! Sveti Nikola je čovjek srca, promijenio je srce i nogatašu, koji je svoje srce darovao vragu. A za uzvrat mu je dao kameno srce, ubrzo taj čovjek je ostao sam. Sveti Nikola mu je pokazao kako su dobrota i velikodušnost jedini putevi do pravog ljudskog srca. Zato sveti Nikola nagradi djecu koja su bila dobra, vrijedna i marljiva. Najljepših dana kad sveti Nikola dolazi k nama. Uveče su sva djeca marljiva, glasno se moli molitva. Svaka je čizma čista i na prozoru blista. Duboko u noći sveti Nikola će doći. Svaku će čizmu napuniti i dobru djecu nagraditi. Lijepih će darova biti, toliko toga u čizmu se skriti. Ujutro će djeca rano se ustati i prozoru brzo potrčati. Svetom se Niki zahvaliti i cijelu ga godinu opet čekati. Nisu pa sva djeca dobre, ja poznam neke koji su ponekad zločesti. A sveti Nikola ima gdje se daruje. Ne, njih posjeti netko tko uvijek ide sa svetima Nikolom, nego ima je Krampus. Jedan je Krampus previše zločest bio, učinio što nije smio, jednoj drugoj djevojčici šibu i čokovan omot u čizmi ostavio. Haljenog dječaka sa najnedrenim bilježnicom nagradio kućom igračaka i to iza leđa svetome Nikolu. Kako često Krampus papu s time udoli, zbog toga ga je sveti Nikola jako ukorio, a Krampus je ovu nepravdu odmah ispravio. Mislim da je Krampus i prošle godine kod mene napravio nekakvu pakosnu zakonu. Poslušajte se dobro. Ja sam poželio telefon i još neke spravice, a što sam dobio? Topli šal i još toplije kavice. Ja sam poželio kompjuterskog miša i novu tipkovnicu, a što sam dobio? Flomastere, bojice i novu slikovnicu.
Ja sam poželio pisaću boji i nove pokrene. A što sam dobio? 2 čokolade, lizalice i bombone. I sad na kraju ne mogu izdržati, moram te pitati, znaš li ti Sveti Nikola uopće čitati? Kada su Nikoli dečak u nadbiskupa umiru umrli roditelji, on je sav svoj imetak razdijelio sirotinji. Tako su počela njegova prva darivanja onima kojima je to najnužnije. I meni je bilo najnužnije da dobijem telefon, pisač, ali bome nisam ništa dobio. Onda očito Sveti Nikola nije smatrao da je to tebi zaista toliko potrebno. Trebalo bi biti malo skromno u svojim želom. Da se ne bi dogodilo da ti umjesto Nikole Krampus donese pokoj. Ne želim vidjeti Krampusa više N-I-K-A-D-A. Od njega imam noćne more. Neću tražiti ni tipkovnicu, ni telefon, ma ne treba mi ništa. Samo mi Krampusa ne spominji. Ja sam svake godine skroman i uvjeren, samo da će me Krampus zaobići. Volio bih slatkiše i poneku igračku. Dođi nam, dođi, Nikola Sveti, stača s dugom bijelom bradom, svako te dete očekuje s nadom i u sebi moli. Mene se sjeti, čizmica čista, na prozoru plista. Čeka slatkiše i igračku neku. U cipelu malu i papuću meku, Nikola stavlja čudesan lista. A kad jutro otvori zjenje, dječje će oči ko su naše sjati. Mama, pogledaj što se to zvati. Nikola Sveti misli na to. Mislim da smo ovo godine sve bili dobri. Došli smo učiteljice, mame i tate. Respektili smo. Jedva čekamo da vidimo što će nam Nikola narediti. Evo već je pao mrak, svjetla već se vide. Nama Sveti Nikola veselo sad ide. Kada dođe dragi gost, bit će nama drago, lice Svetom Nikoli smiješit će se blago. Jer smo Svetom Nikoli obećanje dali, mi smo sve u razredu uvijek dobro znali. Od kuće smo slušali mamu, tatu, baku, želje mi ispunili skoro svaku. Rekao teko nek se zna, sada stvari stoje, molimo da dragi gostaže riječi svoje. I nek podijeli darove, što u vreći ima, neka zasjara šalice nama svima. Mislim da smo svi bili pomalo nestašni. Važno je to priznati, zatražiti oprost i pomoliti se. Uvjeren sam da će nam Sveti Nikola svima oprostiti. Čizmice u prozor stale, oči stoće zablistale, čekajući radoznale što će sve to s njima zbiti, tko će to njih posjetiti, s darovima napuniti. A nošice dječje male, što ih one danju griju, od umara pozaspale, pa čudesno snove sniju. Dobro svetač što se štuje, kroz naš hladnu put putuje. Nikolo ime sveti, darove će sad donijeti. Nestrpljivo jutro rano, prozori se otvaraju. Zatim žedne ruke male čizmicama pohitale. Priznati se ipak mora, nismo uvijek mnogo bili, ali svetac opraštao jer smo mu se pomolili. Pa je želju ispunio, čizmice u prozorima darovima napunio. Primjećujem da svi razmišljate samo o darovima, zaboravite. Da smo se okupili ovdje kako bismo naučili nešto novo Sveti. Zna li netko zašto je Sveti Nikola zaštitnik djece? Ne! Jednom je prigodom nekom djetetu zapila riblja koju su grli. Nikola ga je blagoslovio i on je ozdravio. Jednog je drugog dana spasio nekolicinu djeca od opasnog mesara. Uvijek je štitio djecu i zato je njihov zaštitnik. Zaštitnik svih nas. Bio je i zaštitnik siromašnih. Je u šumi bogatog sela, gdje su žila bogata i siromašna djeca. Bogata su bila jer su imala roditelje koji ih vole i dovoljno hrane. I jer su imala prijatelje. Ali nisu imali obuće ni igračaka. Samo jedan par čizmica. Ipak su djeca svaki dan vrijedno od
čistila i pazila svoje čizmice. Nikola bi navečer prolazio i u kome bila lijepa čizmica, stavio bi jednostavnu drvenu igračku koju je sam napunio. Ta djeca onda zapravo nisu bila siromašna, jer imala su čizmice, a znate da čizmica glavu čuva. Ja sad na televiziji čuo da je Sveti Nikola zaštitnik pomoraca. To sam čuo i ja. Činio čudesa poput Isusa. Smirio je putka na more i spasio mornara od obilje. Čini mi se da Nikola voli svu djecu i sve ljude. Tako je. Već kao mali Nikola je volio sve ljude oko sebe. Čemu su ga naučili njegovi dobri roditelji? Oni su nažalost brzo umrli i Nikola je ostao sam. Nikola naslijedio njihovo bogatstvo, ali se nije oduhovio, nego uvijek ima srce za potrebite. Postao je svećenik jer je želio širiti ljubav i dobrotu. Provodio moleći, a dane pomazuši nevoljima i šireći vjeru. U svojem životu uvijek se borio protiv nepravde i za ljubav u kojem je prepoznavao Boga. Halo? Da. Tako li to vrlo? Kažu me je Sveti Nikola. Tako da Sveti Nikola stiže za 10 minuta. Što ćemo raditi do tada? Pomalo sam nervozna. Bilo bi lijepo dočekati ga s pjesmom. A što ćemo pjevati? Ide Sveti Niko. Mislim da imamo vremena za još jednu pjesmicu. Imamo, možemo otpjevati još Sveti Nikola. Valjda će se uskoro pojaviti. Nikola,
željeti možda